Talafalava malo le soifua le amtanga le nei vai aso I se whapoponga o talafo le Radio Samoa. Wa ngā tunei le President o Amerika Donald Trump mō sa sa e tūta tonu o no le so wha moe wha loto ai pangta Israelu e to lua sepulu mai Gaza a to manisi fitu na inga o le vaenga mua o le marienga I le vau Israelu ma le Hamas I Gaza. E lata le rua afe pangota Palestina o le a wha loto ina foi pe ona ripotia le CNN I lalo lava o le marienga. Whai mai o le a whaia se lau ngā le Presidente Donald Trump I le Parlemene o Israelu, ma whaia fo isa la whenua inga ma le Parlemia o Netanyahu, ma a inga o I lātou na ave whaapanguta A mai a leo na whaia leo se whenua inga le Presidente, ma tai mai le siria ma le 20 o tunuu, I le whonutanga e whaia I kupito e whaatatau I le lumana I o Gaza. O lo iairi pote ro ta waire ngai yoyo le Hamas e wha mautu le lato pulenga I isi vaenga o Gaza e le ino foia e vai ngā awa Israelu. Whai mai e whaise toa telo I lato o whasi o tia mai whetawinga I le pōna pō I Vesinga I le tua oio Pakistan ma Afghanistan. Wari potia le CNN o Vesinga o pito o ngā ia watula I mai I le vāo atunu e rua talu ona toi tula I mai le Taliban I Kabul. O le whaamtalanga mai le militeri a Pakistan wa tā wai e to o luaspul tolua na fita na fasiotia a o tā ua le Taliban e to a iwa lato fita o mariri umai a Vesinga. Ni patia na mafua le bevesi na wa whaelo atu e Islamabad I le Taliban wa te tau na whaisana ngā yoinga I tangata po ni vanga au foi wa oso whaiane Pakistan. Whai mai Islamabad o ia os whainga e whaiane mai Afghanistan pei tai o lo te iai le Taliban. O le stofi la na te nei na whetawa I nai le os whaia e Pakistan le whaitua Kabul I Afghanistan ma amata I lua ma le bevesi. Na whaiwhai te tele le pōna pō ma whairua ma iei ma le au maririu I le tae awa na leila. O whairua Afghanistan wa tau fia lata was whainga I le teminei o na o tāra sanga mai Qatar ma Saudi Arabia. Ma o tāpuni ai fo I la matua oio I atunuu a o tali ai leisi la asanga o le ai. Wa whamatala se tinama I initia le tūlanga na o isi ana tamai 22 tausanga o se ri initia na aonga I mea tau kompyuta I Lucia le na whetaua ina sa tau o se fita I le vanga awa Lucia ai pu e ai fita Ukraine ma o se mata upule o su ina nei le ofisa le vai whafua initia. Wai mai le tina I le PPC o lana tama o Sahil Matoti na le sitala I le amia Lucia ia alofia I le loka I mori anga tau whala au whaasaina a o se mata upu sa tua ia se aisi ana tama. O ia la le urua I tangata anu o intia ua tau fia I se tūlanga whaapea I le teimi o taua o loo whaia pea ma ua whaailoa le ofisa o le vai whafua intia o loo whaia nei le suenga. Ai le I maua lava se tani mautu mai Ukraine, ma o sa iria fo e le BBC se whamtalanga mai le malo o Lucia. Ta ua le ripoti se whamtalanga mai le li I le olo tau fia, e whapea to tele tangata na fola atu I a te ia le mautupe, pe a le se tala I le ami, ma e o I le whaitau miliona na o fuatu, pe I ta ia o mai le teminei, e le aima se tupe ua maua. Mai Australia wa matua I le fia nisi o sui sinia o le whainga māloa le atunu I whamatalanga whai a le sui whai pule o Lydia Thorpe na whai e le whai unga le vaiaso e whapea o te tauna susunu le whale o le Parlemene. O ia whamatalanga na ia whai e le savali sa whai I Meripone a I lātou e langolangoina Palestina. Sauno ai le minsta o ngā luenga Amanda Rishworth e matua le tari eina I eitu ai ngā whamatalanga ma o loo fia wā aitangata I le whaamutaina o vevesi o tura I mai se sae tūta tonu I le mana o mia no o mai Australia. Langolango le minsta o mta upa aloto I whale Johnny Burke le manatu wa mai aia e lua lava mea lo mana na o iei tangata Australia ia tau fia le whasi o tia o tangata ma ia awane I o mai le aitu ai ngā vevesi I Australia. E toa tele isi fina ngalo whaaria I lunga o pengata whaailangi, wa whaitio I nai whamtalanga le whaipule o Lydia Thorpe, whai mai isi, wa le te tau o na toe whaipule se tangata na te whaia I eitu ai ngā la whonga whapea. Maretara mulimuli, wa lipatera mai New Zealand se whamtalanga mai le sa avema komesina o leo I Samoa, whaatatau ilo na tō whinga malipoti na maua le vai asu taruai, whaatatau I se whaai unga le kāpeneta o whaia iai.
Tāua Radio New Zealand o le aswharaida taluai sa fulu o ke topa na whaamuta ile au unanga au apa au longo i Tino Filipo i le tofi ko mesina o leo le mai o se whaai unga ma le kapeneta lea whai mai au apa au sa ia whaatalitalia lava o le tūlanga lea o le au iai. Le rua whelua na amataila na konkarate mo le toru tausanga sa sui tūranga i a fuia vailili i Kyle mai siria mare masina le umi o lo tatoe o lea konkarate. Ta ua le ripoti walata le tolu sa fulu tausanga le au unanga au apa au i le matanga luenga o leo ma whale pui. A maire Radio New Zealand o le whaamtalanga au apa au e talitonu o le whai unga ua whaia i a te ia e eise so tanga ma mata upu whaale whaamsinonga e whaatatau de ua vea neima pāle mia o le tunu. Ta ua au apa au mo ia lava ia sa ia mulimuri ta i le tū la fono, whaatino le tū la fono, ma tausi fo i polo inga o le tū la fono. E leo ta ua le ripoti se whaamtalanga ma le kapeneta po le minsta fo e mtanga luenga e tusa o finangalo whaalia i lea mata upu. Tala ia le Radio Samoa le amtanga le nei vai aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O se tala fia le nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfut tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i la weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whaosota iane, i le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sa salapa, ma le vai tamalingi. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fetu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malai o le Go Media Stadium patau pepa un fale i la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane i le Tikatek Go toa Samoa, Go fetu Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is full river mo i lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasi lima iwa tu, amo. 6, 5, 1. Like you got a girl, me oh my. They got a girl for the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Jennifer got real haptic fun on the bayou. They put dope, found a new place to buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Jennifer got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar at the gate. Jennifer got real epic fun on the bayou.
in the bayou. Swept these months by on what you do. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across the pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take it on, feel for joy and the gate. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take it on, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu hoi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu hoi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Alo faila ku Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, te momoli atu ai. Alo faila ku Samoa matalasi. Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua i le atunuu ai maise fo i o lau sila mai moa. I le nei fo i vaenga o le amatanga o le vai aso. Aso ngafua le nei, se fulma le tolu i ai i aso le masina o ke topa lua fe lua se fulma le lima. After le tua, mo fo i le nei i avanoa, ia, wa tātou toe lau lua fe sila fa i ai i lumba o le nuu ai le o tua o le nuu. Te sila whai fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Aftai sao wha la le leile atua. I lou alofa tau muli pea i a Samoa mo na tangata. E le ngata i le nei atunu. Ia e whape nā fo i so se atunu ai moise lava. Lau whanua ma ele o le atunu pele i Samoa alofa. Muli mai ai le to tele o ainga ai meise fo i. O le whainga malo. Teitai o le atunu, teitai o e kalesia, teitai o nuu mawhio anga, pūlenga mamalu ali i mawhai pule, ai maise le awa lumba, tale le awa lumba o tinama ta maitai. Le tinifu a Samoa, ia ma le tupulanga, lalo vawa, ai maise, ia o lumana i nā mamanuia o Samoa mo hata e au. Fatalofa ma fatulou, pa ia ma mamalu faaleanga du. Pa ia fo i ma mamalu faale malo, ia ai ia man maawalunga sa viinga o le atua e si iana au auna totofi, le ainga sa le vi, o le o lo o fa no manu, ia awase manuia o Samoa. Fatalofa atu lau tau o ona, le atau o sa vea le urua i ali i se yuli, Pestan Tamalangi so alo, Al Harrington tu marubao o lavea. Ia te oe. O au ngā ruenga sa whatido le dei aso, ina ua ngā e fo i le la marusu,
a la usu le atunu ui o na Faiva masani. Malo le tauatai, malo fo i le ngā lulue. A boi sa manui o lo waso, manui a lau ngā ruenga, o lau ainga, o lau atira ina ua matafi fo i futia o le nawa yaso o tuna i atu ma le whailunga ina, le aso sa pae o le whanau. Ia le nā whaftai le atua, ia pe a sa mou fo i sewa noe te alu e te whalonga le matua, ma le pese, ma le launga. Alo watali ipo o lo grandson, po lo granddaughter le aso na fuaun mātou e kalesia. Ia ele whaia i aso tamaiti. Ona e tā ua whaasolo atoa tamaiti i aso malama. Maia i le aso mōmō i anuari e tāua i le aso murimuri. O le te ia e fo i le la alu tausanga fo. Na lana, ia e se fo i le whaatulanga ino le mātou e kalesia. O le aso lana nafi. O le konferenisi au lea ale lalulangi atoa o le kalesia Yesu Keriso lau pa ia o asa ngatai. Mai ilona whaatumutumunga. Le nofuanga au tu tonu o le kalesia ma le pulenga. I le maunga o Siona. Salt Lake City, Utah State. Ia, sa uilunga le teknolosi. La unga te tai o le kalesia. Ia ma whaatali pea le atulu. Atoa ma le larulangi atoa le ekalesia ma tangata tāpuai. O le ekalesia o le aupo ia o asunga tai. Ia po o awhea o le a whaaleo ma whaailoa mai ai. I se whaalinga mai le atua. O ai o le asui te tai. E vea ma perofeta lona sfulu ma le valu. O le ekalesia Yesu Keriso lau pi o asunga tai. Ina ua mai a toe sauninga. Le pe au wha mawai, a wha mawai atu wai le ekalesia a toe lona te tai. Russell M. Nelson, President, Seer, Prophet Russell M. Nelson. A wonderful doctor in this life. Teli fo ma I lawi loa. I le larulangi a toa no le tele o tautonga sa whaia ele nei fo I le perfeta. I lona ta mai wha le larulangi nei. Ia mai tonu a whai e toi tutu. O mea umana tātou wa o ina o ato mai banga waa. Sa tātou wa o ina ma ta pena I ai le soifua a o ina I le larulangi nei. Tātou te toi tutu mai tātou. Ia, o le tātou nunga na le kalesia. A whai, e o mai le wala au. A o iei ni to mai manianga waa whaapitoa ia te o sa o ina. Le nei larulangi. Tu sa pele ni to mai fo le whalea o onga. A o to mai whaa le atunu, whalea nganu a wamana tua. O le taltonunga fo le na o le kalesia mana o onga. Le mai, a tātou tu le eise be o le a whamasino I tātou I le ngangana sisi aturu. Io, o la iai le au perfeta, ma le au skola Samoa, o le alatou maangiru, o le alatou whaamsino ina I tātou le tātou lava ngangana. Ea, e kalikongu e whalong, whapea I ho istangata vai au a maka mea mea siri inga o le atou ele. E meo mata upu sili whalenga. Mata upu sili na sio matou fo e kalesia. Whatalofa le lava loa o ta mamtina matutua tua asinesino le atanu. A lolo soi fo manuia whaftai fo I te talo. Whaftai whanau no manu a o alo Faiva alo matama whanau o Samoa. I so o se matafa yoi ua to tofi iai I la tau. Whatalofa bitoa lavala. I le awhioga le li paramia o le. Te tai ma le tamao le tātou o tunu o Samoa tūtua tasi. Ia. A o whaalepa I lona fua. Ia, e mai se fo I o le si I ngase mai I whalefu ma pulsi o tō whanga. Maua le tala fia le tai au nei. Ina ua zoom mai. Ia ma mai a fo I se savali. Mai lana a fionga. E le ali I pale mia. Filifilia o le tātou atunu. E wha ai loa mai ai I a Samoa ma lana tāpua inga I tawhai fia o le larolangi. Ua anga le lei ma alofangia lona ngase ma le whatafa
e le tātou tapa au sili le langi. Ua papai ane a ao wha malolo a ngelu. Ua papai ifo, papai atu. Ia ma wha pena ana tafi e se haiti ngā. Ia ma wha mama a vengai le soifua malolo ina mauna wha le tonu. Lea la, ua fuafuai o le a tea itua, ma le mauta ngase o le Middlemore Hospital i Aukilani nei. Ia vi ia lava le atua. Ia ai whapena fo i le loto tele ma le loto toa. O le tātou o li i taitai ma le fionga le li pāremia. Ia e o whatasi mea na e lua. O le fatu o le loto ma le anganga. Ma le tongfitinga. A fo mai ata ma mai o lātou anga va a wha pitoa. O lea ua toi wha fo i si ai le malosi o le atunu. O le fionga i le li pāremia. E tō tele la i lātou. Le atunu u antoa o lo tatalo e malatu tapua ia le ngase, ma le whatafa o le tātou li i pāremia. Ai ngai kangaka. E ai le awhapasenge le ngā. O i lātou. Ia, e le nganga lina. E li mana na o e mālosi le pāremia. Wai loa mamāua kua i o kou loko mau kou. Mau kou mawhau ta ino inoe. Talo fai, ia le nale, wanga le lei le atua iai. Ma ua wha lawi loa mai fo i ele fionga le li pāremia. I tangata anu u umau Samoa, i atunu u e fio le larangi. Ia, whaafetai te talo, whaafetai le tapo inga, whaafetai e talo sanga o lo tu i nātu ma mōlia i lona swafa, i luma o le sātauro Jesu. Ia, whaafetai te talo Samoa, ia, e le mawhai, o na whaangaloina i tātou, e le tātou ali i teitai, le tamao le tātou atunu. Manatu ia Samoa, e lofa ia Samoa, e toi whaafetai ma whaafo i bai, lana whaamrianga ia Samoa. Manatu ilona ainga, e manatu ilona nuu, e manatu ilona i tūmalo. Ia, ma so se Samoa lava. No, mo mori mai alo whaanga ma whaamrianga. Ma le whaafetai tele, a le fionga le li pāremia, e tusi ai mo le tātou tāpua inga. Ia, na se mai leo la whamaloba le whaafetai, whaafeloa i fo i a teu tau, na i usu batua whaafile o paanga tō tino ale i a tau savea. E lunga o le tātou api o fōlinga, Facebook page, whapena fo i ma le tātou YouTube channel. Ia, e maise fo i lava, ia, oisi o lātou whaungaina, isi platforms on social media. Oisi lai whio so i mai lunga o platform Donald Trump, le Truth. Ia, o nisi lai mai le Instagram, TikTok, ia, whapea fo i le SpaceX. O so se vaenga ua whaunga e tātou. Ia, e mauai i le whesota inga. Ia, mamanino ai fo lele. Ia, le nā. Whatalofa ia tūtou, whaaftai, a malo, le mafuta mai, i le nā, mai aso se i o mai le asfarele, ma le aso to anai. Sa au tau mai moa ai, ua lata i lunga le se lau, afe, ma le teimi le, pa ua pasi fo i ma le se lau, afe tangata mai moa. I le tātou pola kalambe le aso na ina se i ma vai atu nei. Sa au fola ma wha i loe le whunga tia i le lava i aso. O le tātou ma lo wha apitoa. O le a ngai ai le whaatalanoanga. Ia o le tau wha, ia muli o se manu Andrew e Vile Mowat. Ia le na, sa amtua whaafonga ma sa ausi le rei le mai mua ma le whaafonga maua le atunu. Ia a o aru Faiva. Ia le tau wha ia muli o. E tau tali mai le ma e a. Ai tasi o bere i mai a fo i vesi dia le a tau sa vea. O le tūlanga o le vānu nofo whaata mali i sa talano i na ai issues mamata upu e pei o le a i a tatau. I a whaatasi ai ma le inosia o le tō wha i a muri o. I le ai a ino lana ai i a tatau.
Ia maua ave ma mea ua na e puai ia le tūlanga o taʻitaʻiga I te tonu o le vaenga whai. Whapea fōi le tūlanga o le teitaʻi ma le sui teitaʻi. Ia e lea whaina tele le sui teitaʻi. Ia e peo le toʻalua le nā. O le teitaʻi le sunga tule epa. Ia ma le sunga ia le ala limoni. O le whailau tusi. Ua mai tau wina I la. Le la utoi fōi ei se vaenga e mwhai o na langa langa ai. E te mana tua ai. Ia o ta ngata la. Ko meni. O le au komeni le lei, o le au komeni whaale le lei. E a ngai uma I ai I le mea lea. Aise a. Le anga o le party o le Hero PP, HRPP. The Human Rights Protection Party. Lātou te pui pui a ai a ta tau a tangata uma. Ai o le ai a ta tau sili la lea. Lea ua tau mawhai ai I le Hero PP malona teitai ngai ta lepe. O le aia te tau, wha le tangata e wha soa ai, ma wha ali sona manatu, freedom of expression, freedom of speech. Ioe, ai ngalo ai, I le vaenga whai, le afu li lingi o nisi o tangata, sa avea oni poutu toa lato te matua malo losi le lango ina, o le pati whai. A le lana taua, ua pei fo I lea ua mai tau mea ai le tō wha ia mori o. Ma ua le malia e lona whina ngalo. Whaali loa ma lona manatu. Lona manatu tu sao, ma lona lava manatu whaito tasi na o na ia. Ua le anga ma whaia ina wha le HRPP. Ona ua le o le leile taitainga. Ua levana te tau, ona sui le taitainga. Io, sui te tai, sui e tuai ma le whailau tusi. Ua fōringa mai ai. Nā o le toa lua tangata. Olo o pūlea, ma whaata mo e ina. Ia le vaenga whau whai. Manosi sa iai. O le tala le nā. There are only two risk factors within these two people that control the whole HRPP. I'm just reiterating and sending that message through in English. I don't know poorly at those of them. The biggest risk factors are these two that control the two-man band that control the whole of HRPP. And you can see the cracks coming through, the internal frictions within the party itself. Nenga se me se ole sauloanga molio. Tu saulo. Ano whaftai fo I le tō whamulio, I le tōlo na loto, ona o I la ua. Ia o le uso le ia, o li mongi, e uso la te tōlua. They have the very, very close relationship as in-laws. Nā le mea o tupu mai. E watu le langona o morio o la tō ia. Ai le mana o I le ala. I le fialu e se fo I le ala I malona tofinga whailau tusi. Le fialu e se fo I matula e pala tō ia. Mai le tūlanga te tai. Le la ua avatu nei luma le talanoanga le ma le tō whai moli o, because you can never erase the truth and the expressions from Morio. It's now on record, on social media, on Radio Samoa, and every other platforms, because people have cut and sliced into the conversation and posted all over the world and all over the social media. Nala o tilo yai. So, the fate of Tula Epa and Leala will be decided soon or later.
E rei doa. Wa o le pressure leo wa mountain nei le teimili nei. Lai whai mai li moni. Iwa sifuru iwa pasene o le caucus whapea fo i le vaenga wha upwhai. O lo tu mau lo lātou lango o lo o le leile ta ita inga tu le epa. Mai wha tu mawina pea. Ioi. A o le tala sa o le tala lea. E le whapea nā e tō tele langona o nisi te ngata wa le o mana na o ai. Ioi. E le tō lua lea. Ele na no utoe whaamatala tala atu. Ma whaamatongi atu vaenga nā o iai ia talenoanga. Ia male tō wha ia mole. Yo o se manu Andrew Mowat e vile i le aso tō na ina se ima vai atu nei. Ele uma, tau te toe o fo i tātou toe papa i ai. Ia, o le mea maria la. Ia, na whai mai loa lisi o tua whine. Va ia ne le whaatalano ina mai ele a o ngā whātai tai fo le Kinta Garden mai Sydney o le whaleo pi inga masatan. Nei whaatalano mai tula e pae sa i ama whake. E lau whalongolongo lole i ai. During that whole conversation, ma le whaatalano anga, ma le interview le na, lai whai mai le mata pongi sa, vo le a Living Cliff. Pue vai le maka James Bond, vo le pea musu James Bond ke vai onga maka pea pelo. Ai whai ole pongi sa ole potu sa whai mai ai le whaatalano. Wha o popo atu iai ma le matio ata a Living Cliff, polto ina vau sa pata. E o mai a kaupoi vo nete. Mo tuale i loa tua ia masisi. Ia le na, le mena e tau le lafi mai tua, fo le le meo le mea pongi sa. Ma tau ai maa mai e na. O ma le le whaatalano anga, tau titi dua i tūla, e le i papa i whaatasi se fesili a leo ngā li i lea. Ia tūla epa, wala oi loe tūla epa le talano anga le na whai nafi i le astona. Ma le tō wha ia moli o se manu. Lo le le. Malama le iai, but they didn't go there. They didn't want to stir up because everybody was upset about my conversation and my interview with Morio. Ioi. A wafo i loa, e moni uma mea ia na o iai le mātalanoanga. A e alofa latu i le epa maleala i le pāti whai. Tasi ale me whai una toe mau popo mai awa e o i tangata lango. O ese, wa fuli tua. Tasi a. Mai leo le teimi mua le nei walango nai. Le fina ngalo tangata lau tele, ma tangata lango, supporters of HRPP, e leo le teimi lona tolu le nei, leo le teimi lona whāne nei. A lea ua wha toso lo loa I lava. Whai mai e wha tali I whamsinonga. What do the courts, what can they do to the changing of the leaders of HRPP? La me la wha tali e fua I nā whamsinonga. O le whamsinonga I o whamsinonga e whaia e whamasino. A o le suinga o le mea lea. O taitai. Ina ia maua le nofu file e mbu o tangata, ma le whaafale tui. O le whai o le whaiunga. O le whaingo fie ia. O le step down, step aside. Na pau le nā o le mea, e toi fo I eile mau poponga. Ma ua matua fo I le soifua ma tausanga o le teita inga tu le epa. Nea lava na whaalongo lava iai o tala noa atu ai ia Morio. O Morio o lesi sui au wai, sui lango, te lelo na afu lilingi, malona sao I tutono le pāti whai. Wha mai a Morio, ia leo whātu sa Morio o le mole aula kapi. Wa whaafanga kokongu marka alonga malesi au. O whaatusa le olpeleki ma le au al wallabies, le au la kapi. E whaalua lo lava, e tasi tau whiololo. E lua loa.
Yo, wa te tau loa o na tilo I se swinga iai tolu, ai wa tau na out mal mafala, fa, ai, o la le me o umbia ina no foi pe tong, ina ale coach malanga fo malanga head coach, malanga assistant coach. Automatically step down, or even fired by the rugby union or the rugby board, or the All Blacks board. Ya lo tova vai. E la tactics ia na matal ten loi. Mamorio. Le lava woto e au mai lava morio. O le la tau lava tama. O le tama anu manava o le HRPP. Ai ua le malie le loto. Ina ua le amana ia lana ia tatau. Mai o te matua I wha sao I le to wha ia morio. Yo. O istangata. Mase whaalapu patonga e alu I eilo malosi, e alu matele eilo sao e whai ai. Ai avatu sou finangalo, mase tu ualalo, mase fautuanga, ai ta lea, ta whai, ma le lea I whafo. Ato ma I whafo. Io, ma whamei tala, ele o oe, mai whisiri e whai amulio. Oe, e te sa ua I mau winga ranga ama, mau tala na ama, ma ia tu ai ngā mawhauwhaunga whapea. E te sa ua I e whaleanga le pāti, ma sui le teita inga le pāti. Ai iai sou tofinga I tono le HRPP. Fasilia. O oe se whai pule o le HRPP. Iai kalomare. Kalomare afkasi o whai mailo malankala. O ia le leila. Wala au mailo. E atau sa vea maria lau loto. Lau fina ngalo o oe le uso matua. Ia aani whale tonu sa iei lo tā maa. Talu ona tā o mai whatasi. E whātū le pāti o le fast e nā vai tau. Wha mangalo. Tā whaafe mangalo ai. Ia no whatulola iei. E la mata upu tā ua sa matala loa mwhasoa o le ale o iei le whasoa. Ai tā o e tulituli au pūla ua I ata tau. Ma le swingo te tai now, the leadership of HRPP is now in question. The integrity of the party is now in question. The credibility of the party of HRPP is in question. Fasilingia. Te tai. Fasilingia. Le malosi anga male alo ia. Fasilingia foi. Le whata waina. Ko lea masesi e kea iei le mele ua tupu mai. Na paole mele kea iei la wari e tolua. Ia u mau pea e tula e pale teita inga. U mau e le ala le whailau tusi. Masalo ai fo ua fia sui teita I le ala la taupe ua mana o fo I take over mai ia tula epa. A watu sa o matu li matu e tula epa ia teita I lo osole. Ia. Talo whae. It's the beginning of the end. Te ale whaia se mea lea tu le pama le ala le matau pulau te watu e nei awai a watu ai tanga te teimi uma, maso uma, teimi uma. Se ia o lava. Ina ua lua le I loa po whea lua la lafi ma wha lolongo mai ai. Ma lua whapea ai loa. Langona ia le loto baulalo ma le lofa I le pāti ma tangata na lalango mai. Ta wha se e tuangatu. Ya nai nofo atua ma wha baulalo atu ina si toi ina o la uofo fontoe. Le nā fo ina, ua tō lai mai ia le sunga ia murio. Ma au mai loa malana ia lava lisi. O tangata o lena te loa ma manatu toe mana o iai. E o mai e whaatumul pūlea. Sui iai le teita inga. Alu ese tu le epa ai tu lai mai fon toe e ave mataitai. Ave ese le ala, ai au mai iai, ia le sunga, ia namulau ulu leota sami leota, e whai ma whai lau tusi. Minoi mai ia,
le sunga ia loau sola malo ke neti sio e fai masui tai. Ia ai toso ba i te tolu le sunga ia tu ia le toa pai e fai ma wipi po o le tai o ia e fai ma fonga o le whafatui a toa po o sui fai pule to sfulma le toa wha. Ia na whaata oto mai e mori o. Ana ta ngata e manao e mawhai o na toe fo i ai le HRPP se tūlanga mawalunga mō le lumanai. Wa makau kia o le mea na o i ai le asto na ina se i mawai atu lei. Lesi vāanga sili o na tāua. Alo tui na atu leo le avanoa ia muri o. E matua whaisa o tuai lana whaamatalanga. Lana whaamanuyanga i le pale mia fau. Wa uma le whainga pāno. Tai le ai seisi mea mawhai o na toi whaia le HRPP e toi manu mālo mai ai. E o lava fo i le whaamsinonga leo whaatalitali ai. E le ai se mea o loo a awhia ai le ingoa o la uli. I nei mō lianga i le taimi atoa sa whaatala noi nai. Le mata upu i mō lianga i le taimi na whaatino ai le whaamsinonga. Te le whaalongo a o tau se ingoa la uli. Pe tau fo i le ingoa o li o. Na paua li o la vea. Ia se mea. A o le wha moe ma la lango i ai. Inisi whaunga. Whapea o le whaamsinonga le oti ai nei la uli. E ki oti ai la uli ma whale pui la uli. Ona toi mai la i ele o le sfulu whalna au whaipule o le HRPP o le ato mea la whai. Tau te le manu mālo i lewa. I se mea. Pe to e whai sesi whai ngā pānota. Wa uma. E le au sia ma o tau sila i a ao o mori o. Ina ua ia whaamatala ina le ulua i whaia ina i le pānota o le lua whelus fumaltasfi. That close. Whapeli mo mori o. Tua whapenea le wavala lata. Toi saule whai ia meo a fo i pānota la i tia fitu. Oti a tol to fitu. Sau parota o le tolu foi le no ese o tu o mau. Fa pe fo i le to filing o matua ya ale vena ale. Oti fo ina. Ai va vala lata la to i ono fo lufu lima lufu lima. Ai ko spaloa. Fa lua i le lua fe lua sfulma le lima i lisi palo ta tele. Palo, valo ma le fongatia. Oka se va. Sao to vai body gestures muri on. Da fala i titi vape, ki alo wal vape o mo walo le usunga le pese vole talo fai. Na e sau te fia suipi. Wa feo lolo mua nai lo o lona lua. Kua pā knockout, TKO. Te le la tau i o le mea. E le folonga tā la ia muri o le mea lea. Wa ita, wa tō tā mai, wa le malie. La le mea wa le fai e se mea lea. Fai se swinga i le mea lea. Ai sea. Those are the questions that were posed by Morioo, one of the most strongest supporter of HRPP, and I don't blame him. He has every right in the sense of the word and in the whole world to ask these questions. You know, lela tatou tilo lela ua wha nei. Ona totolo HRPP maana ta inga ia nei tule epa maleala. Aile o minoia e whaise mea. Ioe, na pau wale nao le vai fo. A le whase tuangalu sui tai
o le wha maa vai le lei o tui le pa, ma le ala. Pea tau te whai mai, e le ai sa pisinisi le atau e talutala I mata aupu ia. Let me tell you this. I have every right, in fact, 200, 300%, to talk about this. Awa foi. Ano le tu foi le sa auto sila lava iai. Sa avatu I pele fautuanga tato wo lo e fai le fainga panota. A wole mawhai ono toi o mai e fusia I le fau o malo. Le fatu o tua I le atua sabo ua tasi ina ua vale fongatia. Tato wo lo e fai le fainga panota. Nea lama na o lama iai. E fai le fainga panota. Ia lea la ua tūlai mai le whainga panot. Sila la I le mea la tūlai mai I le isi la lea pēa uma nei ia tangi ia e watu. Wa umana u te talo atu I le tātou ainga I le tai. E winga I le teu wina o le vā ma le manatu wha mawalunga. Ua tūlanga le lei ma mau poe. Le tātou ainga I le tai I le tofi o le whonga te lai ua tu I nātu iai. O se wha amanu ianga. Sa sui whonga te lai a o lea la ua whonga te lai au tū numero tasi o le mauta. Alale mea o le mawhai ai. O na fō ala mea ma teu le vānu nofo, le vāta puia. Ma le manatu I tangata lau tele. Tunga le atau o le o na ia na mata upu ma le tang. O te matua I o uofo. Pe a whai wa e na nau I le tofi. Ma e manatua I lava e te tau o na o e fi nau le mata upu le nei. I le whaam sinonga. Whea o iai le tō wha whea ngainga. A tū mua mapule. Ma le pa ia I ainga. O lau tau le maule nā. Sa o tatalo atu ai wai le aing tanga tu toa le ainga le nei. E whai atu whapena. Nanga fo I ua matua ia a fia langona. I vaenga wha au whai, ma whainga wha polokiki. Ma le pressure o to I nātu. Ia leo te tatalo matu o lalo tu. Le atou o le tau wā le sā laki. Au e te toi whalongo ia tula epa ma le ala I le pule o lo tūlei ai oe te alu e avel mata upu alau a inga I le tai o na alea. Ai o atu ai counter suit fo I muli pola ola I tafua. Malua pā u whatasi u mai I le fina winga o le mata upu le tono le whamsinonga. Oia tu a ia. Oia tu a ia I le manao I le tofi. Manao I le ia. Ai masa e sae ai le upenga. Ma le tau le leo le ainga I le tai. E le toi pē le atala I le tala whaasolopito le ainga le tai. Yanga le ainga e whea ngai. Yo. Kai mai fo I o le whea ngai ngā tū mua mapule ma le whea ngai ngā Samoa. Ala le mea le whai. Whea ngai le tofi. Ia, isi tangata e toa whapena o le ainga le tai e whai atu. Le atau a le tau talatu. Yo. A oai o na ia le mataupu. Au te matua I o wofo lava. A o le te talo pe a whai o to iai seisi a vanoa. E soa I le pule. A o le I o I le taimi. E whaamuta ma whaangata ai e le toe au mai e tua se mataupu. Ta whapena whaona o te talo atu le tu malo o te matai I fo I whalea lili. I le vāo le ainga sāfui mo no. Whapena fo I lang sa whenui vāo. Ia awa o le minsta, whapea fo I le whionga a fui bono. Maria,
o le fionga fui maono a safo tito. O le tātou I tū mālo I whai ai le upu e ta fia whale a lili fua. Ewe. Ai wale mawhai lava. Widi utu iei se nā meo se vā tapuia ma se vā nunofo. E leo to iai se manatu I le I tū mālo. Mo manatu lava. Tātou woe sa ili. Po o ai e manu mālo le tofi. Ia, o le vāle nā. E lea foi la ua toe tula I maile mata upu lea. Le lo toi fale o le suafa fui mono tu lou. Le suafa o le ngafa e tasi ai Samoa. Talo fai le whautou tanga sa whendui vau. Malona a inga ma le nātou tama. E le mwhai. Ai se awo le mwhai e. Ai o le fesili e tulai mai. Pela ea e sui ai le I unga ma le taunu unga ua o ai le filifilinga le tunu. Tali, sorry, no wifa. It won't change the outcome and the end result. The chairs are so huge and wide apart in numbers. Nena, na ia ka ko spava pena mata tul te mine nei. Ina ia malama ma manino ia le tunu. Taunu o mai le mata upu. I lesi tu malo o te matai e foi, vai maunga lua, o leu lua I ali o le matua o le ainga sa asi, I lalo ni we, ma le I tu vai o fuata, I mo taa, ma vai ala. Le o te wa whalongo atu, wa tu, le to o le nuu, I le ainga ma le ainga, ma tu o ina whapea, o tangata le ia wai loa, na palo ta ese, mai I mo ta ama vai ala, oi le vale ma le aitu, na tu lai o I le potu e whai ai ia le palota. O le palota e wha lilo. Oi la le ngutu le, e alu ma tau solo fa mai o aina mori mauai. E le ai sesi na te iloa. Le tangata na e palota I ai. E le mawhai. Why? Sesi sila la iai. O le mata upu lea. Mai I le sunga ia tama le tā taimanga. Jensen. O le whātua I le atua Samoa wa tasi whasanga. I le sui da manu malo. Ia le na tai Victor Tamapua. O le sui o le hero pipi. A o le mea fau I lea na tupu mua le lua felos fulma le tas. Ai se ama wa la o I fua tangata. O lo masalo mia a o lea le whaia se whaamsinonga. Ma au mai I luma wha maunga pena wha pe I o nei lo tangata tonu a ia na palota a o aina ave I le lato e kisi. Ena, whalongo le mei wā le malama le ei ia le tātou I tu malo. Mo taa vaiala le vini fou whato ia. Oila, la me o whai whapea. Ia mea le tātou luuma le tātou I tu malo. Ta fefe. Ia lele. Se iau pea la. Se isa ili le ami o tonu le namata upu wale o te whalonga tunei. Ua pei e fōringa mai ai o le a tū le ati o le nuu.
ia mawhate ai nisi e tusai ma lea fo i ma ta upu. O lea tātou o e tāle pese lea. Le so, stasio umalo whaalongia. Ia, e le pose lilo wa whaafonga whaalua pe whaatolo fo i lea tunu o ma talanoa ma whaasoa. Le a fionga ia tangaloa tautai tua sivi. Eddie Wilson a mai le company o le Wilex ai le ngata i le nā. O ia o se whaatonu whaapitoa. O le whaala popotonga ua whaingoina. O le Samoa Export Authority. Ia pe a mai a tātou telefou i vai whanua i le te ala i titi o le tū lai lima. Solo
le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manava o ngā ruenga, le tu ua a onga, e mwise fo i le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I so se tafa o le lalolangi o lo o atu iai le malosi o le o nanga ma le tutua a le siu fonga o Samoa ma le a tau sa vea i le nei fo i a songfua o le aso sfulma le tolu o le masino ke topa lua whelua sfulma le iwa. O le o se e mai i a le saa o le tamaitai o ati ia ma o ia fo i le da o lo o wa ia le tātou au whenga le Henderson Cars ia balana au danga ma le tautua fitu aso le vai aso. Whatalo whatu ati, ma lole sui fumanuia whaftai mo le teimi wa whaavadoa mai. Ia ma lo sui fosavea ia langi mawhi atu e lo whapeona whafuina le sapo kalame maasani ia o le fuala malama whai unga luenga le nei aso ia e peo sau wa ai fu sau lolo wa ma le afiafi ia wa ma le nai tua sa so ofi sau manu ia mea uma. Le lei mea uma ati vatu le whaafesili. Ma le ia fo i le aso ananafi la tauma le whai unga o le vai aso i le aso sapa e pae o tabaiti i Samoa. Ia e maki wa koe kako ingi. Ia, sau no ia, nā mai le whai unga o le vai aso, ia e mai se fo i le amatali o ngā ruenga o nei aso ngā fua. Ia whaftai la wasawea mo whafsili ia se reporte atu i le tato ofisa nei i le nei aso ia whapea le weekend ia sa pisi lava o pisi maasani lava a le Henderson Cars ia o le manu lava le atunu o lo whapea ona ngā i mai i le tato ofisa nei ia e apalaini sa avale ia o nisi foi sa whamanuia ina la tato sanga ia le sa ngā i mai le weekend ia o nei tato ainga le malanga mau me le loi Wellington ia o Christchurch ia whapea ia nei piau ia le sa o mai le asfaile mlasona e piki ala tu sa vale ia mo se umuli la lo no faponi no foi ia o le nei aso ia sa fatumuli fo le tato office le nei aso o le malu fo le tunu sa fapiona nga i me apalaina la so sa vale ia nisi lo wa sali mai ala so talusanga ia sa avele weekend ia le sa o mai nei fa ala so sign up ia also tele la volunga nei o lunga nei i Aukilani. Ia e pe o le e tu lava no na i so a inga le weekend malanga mamau malelo. Ia, malo, vaftai. E pe e foliga mai ua whai asi to o tele o le atudu o e malanga mai pito du una o Napier, Hastings, Palmerston North. Ia sa o le lei. Ia o le tūlanga na o lo iai o e pe to o tele asu ia ta so a inga le malanga mamau malelo. Na i lo o sa sowi a inga le lunga nei o Kilani. O so tele lava o le malanga me la Loi Christchurch o Palmerston North o Napier o Hastings ia o so tele na o ta so a inga ia malanga me la lo ia e pe so la i sia ta so lunga nei o Kilani. Ia lelei. O te whanonga te hoa, i tangata e malanga mai Hamilton, Tokoroa, Manisi, no whanga i tau lalata mai i tātou. I ta'ale, o nau tato ainga la ia le malanga mai Hamilton, le pe lata mai, ia o le mawhai o ngā drive mai, o le lawai mawhai o ngā drive mai lava le aso le tasi, le awha manu ia ina i ala tu tau sanga, ia e mawhai lava o ngā drive mai e le tau puki na fuala so ticket, ia o le lawai mawhai o ngā se vanga nā tato ainga e mamau la lo, ia fato a puklo le ma so ticket, ia pe songi fo le fatsai malo o mai no foi pe fa pe e tuai ona piki ala so sa vale pe tuai fo ona mawala so konkorate ia lelei a tatala no e fa manatu pe le tulu fai ona fa malosia lau application pe fai lo mawala tu per benefiti por pensiona foi ai ai sei si o le fa na e fai ngalwenga full time. Ia, e mawhai o na whaatino i pēr lau application o sao na. Whaftai lava wa e sa ua tūlanga le e sele sa ua tele o no to tele lava o no e to ainga le fia apalai ni sa avale ia ai o le tūlanga lea o le e benefiti. Ia whapea nei o tata mama tina masua le pensiona. Ia a whai o lo o maua maile sa polkalangi. Ia o le tūlanga le o lo iai inga
o le benefiti ia ma le tamama sinama suala wa tala pensiona ia e mana o mia lava le tangata full time e sa we fa ma losi le application pe sa we join application ia ma oe le benefiti ia o ia inga lava o lo fa peona au mai e finance ia e ni matutula fono ia ao ai inga na o le talia a o ai inga le na ia e tau ona ia ma tangata full time ia to se sila pa po se sele a inga o le whanau pau lava le mea ia se tangata full time ia e ofa atasi le application ia ona approve mai lea ai le mawhai ona apalai na o se pensiona po se tangata benefiti le ia inga na ona to tele lava nei te to a inga le fia mana o mia lava le se taa vale ia ai o le tūlanga na o lo iai o le benefiti ia whaatasi ai mana o taso inga le whaapea o na wana au mai e fia apalai tā vale e leanga ingoa tūlanga le best credit. Ia awa te pole o lo whaapea o na iai fole au nanga le Henderson Castle le tūlanga lea o le maso finance i o le maso finance le na ia e sosoani pe help le tangata le leanga le ingoa ia ma le lava le inka. Ia o le maso o nanga na savea na o lunga i nei o kilani e le au fia ai ia na i tato tangata i wala au mamao mai ia na o lunga i nei o kilani e le maso o nanga lea o le tangata leanga le ingoa ia ma le lava le whasoa ia a whaia nei le te le tūlanga i nā ai o le fia mosta vale ia o lo su sa o mai lava i le maso ofisa ia e whatatali no po le al tūlanga o lo iai ia lo suafa fo i ma le lava low income ia o mātou te susoani i le tangata lea ia e apalai se ta vale mo ia. Ia, malo whaatai, masalo na ua kawa o maa ia vaenga sa o mawhawhau i nei. Te ue si vaenga pa u ia te au. Ia, a o le iau bai o le tā telefoni, ia ma le tā tuatusi e wha lawi loa pe i le tunu. Ia e le wha umaina tapo kalame, ia e wha iloa si le malo la tunu. Ua lewa o tau nu le tele o tato o ka fōu, ia o le tele ia ta avale o tau nu o le o piki apo po youth. Ia ua uma o na modify le tele o tā vale. Ia whaapea so family van mai le se fulu anu fōa. Ia matato sedan po tā vale la iti. Ia le ngata i leo tato SUV. Ia o tato o ka fōlo tele tau nuu seminei ia. Wai lava lo o fia mana o mia se suswani ia su mai i le maso ofisa nei. Le maso soa susi, le tasi wafa Kevin District. Ia pite wala au mai fo le maso numero vili fua. O le ova se lau, fiti tastasi, ia fsili mo ati. Ia te loa pauna sa pokalame le nei aso. Ia sa te whiloa i whetai au, i sa pokalame maasani. Lo whaaloa lau whaftai lewa savea. Ia, malo whaftai fo i lau whioga le tausala mo le tali poti. But we are tele gadwenga o toi, ia ma le toi tali watu fo i ia saunga le mo, whiloa i le asua tai au, e whaasui fuia. But we are tele alawa gadwenga o toi. Ia whaasui po savea lo whaasu manuela fiasi. Whapena fo i. Le na, tamai tai o ati ma le tātou whale ta vale wa lewa na whaaipoipo ma le radio Samoa luas fulmon tupu tausanga ua tuanai. Le Henderson cars e te bau le telefoni le se tongi o valu se lau. Fitu tastasi, a leo le nā anga iana ile lato tuatusi o le se lau wivas fulma le wha Cavendish Drive i nā papa toitoe i Manukau. La tātou ua e tā le pese lea. Ia, fo i mai. Ua tā pena mai o leo o tau nu le sāfu lau. O la umalo fa lo ngia le fionga ya tangaloa o le tautai o le tosivi Eddie Wilson o le lipule fai pisinisi suetusi maisi anga va o le tamao a inga o le atunu ya ma o stasi fo o ia fautua ina le malo e tusai ma le poloketi le nei o fa ingoina o le Samoa Export Authority. Ia, ele fo i lau whaafonga sa e whaafonga fo ia ma ua o ma whaasoa ai i le amatanga o le nei tausanga. Ia, o se whaopoponga la, ia po o ni tala tuli loa o lea matanga luenga awa o le talamoni
Ia, o le poutu lea, po le iwi tū lea, o le tamau a inga o Samoa, mo le a ngai i le lumana. Toi fo i mai, tātou malo wha loa rungia, pēr mai a le pese lea. Wha manuia tuai i le manava o ngā ruenga, ba le ngā Gagaifo Faiva o le atuluu, po le ofisa, po le whaatoanga, o Faiva o le ngā toifale, o Faiva o le vātetea, Faiva foi, e la langa i le tua CV, pēr toi fo i mai, le fionga, ia tangaloa tautai o le tua CV, Eddie Wilson.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā ruenga e mai se fōi le Gagaifo Faiva o le atunuu Samoa i tawhai fi o le lalulangi o whea le aso a o le ale taimi o whea le i tūlangi o lo e ngalue ma whaafonga mai ai whatalofa toi whawhiloa i le i atau savea i ate oe o se e mai le tātou potu whaasele laumu to ui ai le Radio Samoa i le so ia o to e asia i tātou e lana fionga ia tangaloa tua CV tautai o tua CV Eddie Wilson ia ele ngata o se li i whai pisi nisi Samoa se li i tausitusi ia whapena fo i ono to mai whaapitoa i le tamau a inga o le atunu lea ua fio mai ia whaatalofa ma le nganga whaalalo i lau fionga tangaloa whaafitai le tua le nei fo i lau mātango fie ia wato e wheiloa i ei fo i ia ma whapena fo i ona tā tala inisi o atinae o tūlanga le lei o le tamau a inga o le atunu ia whapena fo i la o oe o se fautua whaapitoa ia po o se whaatonu fo i le tūlanga o le tātou Samoa Export Authority ia fio bai o matala bai au i le mauta nei Whaftai lau sunga le ataua sa vea so i fu manuia la ufionga ia e fa filo e tu fo i de pa ia lasi o le atunu ma le pa ia le tato tu o lo fa fonga mai ia o te mo mo i fa tu lo to pa ia ma to sa le ataua va pel malu le tato ia fie le nganga nei taimi fa filo ia tu le lo fo le li tato filo ai nei aso ia ma fa so fo i tu langa o lo tau fai
Ia wale tina ina o si o tātou atunu. Malo malanga. E lo lātou le tai ma le lātou le e wata whepasi ai ma whemisi ai fo I awanoa. Ia ai le mawhai ona o le pisi fo I o laua fionga. Ma lau taunu watu I le teimi o le whātauto ina o le whainga malo fau ma le tātou li I pāle mia. Ia a la wa e lulu e ke kāpolo. O whātu loa I le tau so tongsia. Tu le fionga tanga loa e alu e tale polo ai walu le vai aso o wha aunga ngase le tele o wha au mga aluenga ma le pisinisi fo. Ia e whaaftai o leo o ta toi whailoa. I ese a wala le tua e whaia tātou te whailoa I le manuia. Ia. Tātala noa e toi wha au le tātala noanga I le la fo I teimina tā whailoa ai. Ina ua whaato a toi tatala ma whaatino ngā luenga ale Export Authority le pūlenga o tātou o loa e au mai I fafo. Wa leu a mei fōi oio se tasi o whaatonu whaapitoa o lea fōi au nanga. Sau loa I lea tina e malona tāua tele tanga loa I le toe whaatuina mai o le Export Authority. Whaftai e sunga le ataua. Ea, e peo na tā le tātala noanga taluai. Ole aunga leo wha moe pe a sila le nga I liumo le atunu. Ole e whainga tā ngā tina e o tātou whanua mo tātou rau ele. A ele iaini maketi o tātou oloa e mo ia la I tau mawhainga o lo tau mawhai le teimi nei ina ia lava le me tau mawha wa tau singa le atunu. Ia a le tūlanga moni a ia le a taua mo le anga I lumo le tunu e peo na sa waifo I le vai teimi I yaso wa sa ia le este tausi ma le teimi o siamani sa wha moe le tunu I le export o tātou loa e na vai teimi e fitus fulu pasene I le valus fulu pasene o le pache le tunu sa wha atinoina lea I fuo wha ele leanga ma tupe maua mai I whaatoanga. Ai ia na la wasila fia wa grow wa ola le tunu ma ola tangata ia ai sila fo I se situ ia wala uva tato ele wa tele na ole me alofa mai le li I o tato tunu ole mo ele ole tu langa tonu ana o nga ia ele fuanga le fionga le li pa le mia ma le kapineta o lo ia nei se mai nei ole lato sila toa ua wa tau o nau toi au pongi mai a alo mwhana o le tunu ma so e ni awa noa e ati na e o tatu ele ma lau whanua ia wale au I ngātu wagni o loa ele ngata ele fonga tau moli le tau mawha le tunu ia whapea o loa mana o mia tele mai e tunu I fafo o a sila fia o loa wa umana whamauina ele mata mai ele teimi o sea mani o mai teimi nei ia na sila fia o le popo o le kofe, o le koko, ia, ele ngā le talo, e o fwela le ava lesi o loa e whaitau piliona, wa ova le 2 piliona le maketi ai o le ava I tonu al Pasifika. Ai whiu e mawhai o na te le tātou sao I le maketi. O le tūlanga la o fionga le ataua, o le Samoa Export Authority, o pūlenga sa whaavae mai e le whainga malo o iei nei. Mai e la matanga a sila nei tato district development program le miliona le sa ave tunu I tua ole auna le autua napo kalame a mata ona sosoani tato ele tunu ya la tu le fon fa vai ma li im fai pule ta ngalu dua fai pa anga malo ele ngata sosoani yo isi tu langa tau tu fu malo roina ole afo yo o ngal fa na o tu ai fa pena fo ila le to atina ino le agriculture wa e tu palo ele lei I fu fa le langa ese ya ole au tu lana al fainga malo ele lima tau sanga ina ia tau mafai ona to atina mai atu ya inga manu le o le lei ia fu yo fa le langa I at the same time e need for la se amo le malo e sila la le ile tau mawhainga la le o whaato anga te tele atu commercial
o le aunga tonu ana o Samoa Export Authority e tolu ona pou ona pillars o le pila mua ia access to finance ia tau mawhai ele whainga malo o nā tia e au wala ina ia mawar se ele ni tia e wale o le whawhi tau li mua ale na i tatou ati na ni o agriculture e nata subsistence level a commercial level o le maua lea po le access ina le o se ele ni e whaati noia ti na e ona o whawhi tau li masani o le tele o tatou ele vals 100% o ele tau Samoa ele mawhai ona e alto whai te nonga tupe o le tūlanga lunga lua o le tūlanga le o le whawhainta au fo ila ele o le leine whai ia tina ia alo o ilalo le malo a wa ese fo i fuanga nawa taimi o le pilalonga lua o le Export Authority o le access to lands o le aonga le tūlanga ina ia o mawhai ele au whatoanga ma alo mwhana o le tunu o lo iei to mai o lo iei fo ele nau tainga ia mawhai o na rato accessinga ele ngata fo ila ele ai o ainga wai tele le valsul percent ele o tatou ai whapea fo ele o lo malo le taimi nei o lo o avanoa mai le o whaongaina e mawhai la o na tau mawhai ia available i tangata anu o Samoa. Ia malonga tolu le atou al pila lon tolu o le access to markets ina ia maua marketi. Ia o le tūlanga mulmuli lea ia nai tisira fia le atou over le la uof savali ia neri tolu su tau sanga. O whaangai o mātou tau mawhai le ngā mea nai tisira fia le vai teimi o Samoa Association of Manufacturers and Exporter wa sau whawhia tau sanga o mātou mai tau mawhai marketi New Zealand, Australia, Amerika, Europa. Ia o nai vai tisira fia. Ia, sa ele mawhaina le awai le fionga le palemia, fionga le la audi le mali toa. Sa au mato au wai whaatasi tonu leo le whaalabu tonga lea. E mo ia fo ila sa ia taitai o whainga malo na vai tau. Ia pia mato le sa iti na vai teimi sa tau la mua fo ne leo au tau mwhainga o tato whaalinga nei. O le whawhitau lia nei whaalinga o loa le ataua pe fo ina e sila fia wai masani fo ina e fio atu ma support. O le whawhitau lia o le lava o le sapalai. O le aunga tōnu ana o le Samoa Export Authority ia create na wanoa i alo mwhanau po ni pisinisi fo le mamalu le atunu ina ia tau whai o e tau mawhai ona develop on a commercial basis atina SNA mawhaonga ai fo ia. O le tūlanga na ua whaatau una tele lea o te lea la whaatau ina o le tūlanga lea sa vea. Le fo wai whaafonga, le ua increase le sosoani el whainga malo le pakiti le lima tau sana, malo ne. Le ua 2 miliona le se le ni le ua whaatutua la ave tua le District Development Program. Ia ua whaatele ina ala le naunau tainga. Ia o le la tau mawhai ati na e mai atu nuu ia itua. Ia ai o ngatasi fo ila ma commercial agriculture wa a le lava le sapalai o fuo whai le leanga ia. Ia e whainta fo ina moingi tau le lei ma tato maketi le lei. Pero se whapupu atu le atau el taimi nei ma le tau mawhainga ngā tato whainga malo. Ina ia o ngatasi o le wa ilonga mai. Ia e sila fo i le tūlanga i o le international market. O commodities lea e le koko, o le popo, o le kofe, e le fisilinia longa market. O le matua i tele na oi. Pevo tata lona taluai, since we last talked, wa more than triple ko ki whaaina le tau o le koko mai nga mai taimi. E whapena fo le kofe, more than tau. O le mana o mia, so o le tūlanga lai a opo atoa ia ele o Samoa ele leina ele koko ma le kofe ma le popo ma me whapena ia ele tau mateina maketi o lava maketi ia o le commitment fo lana whainga malo o lo utulai mai nei o le anga lulue whaatasil malo ele ngata ina ia facilitate le access to finance tūlanga lea
pena sa no fa fonga atu ia o fa o mai paketi mal manifest al malo o le increase investment le ngata le fal tupe atinai ai fa pena for investment in commercial agriculture business fa pena ia ele ngata na wa ia ele le finga ngalo fo il tai il malo o le Samoa Export Authority le finga le atawa. That's how important it is to this government. Ola watu ilalo le official palmia. Ele Samoa Export Authority sa se mai sa ilalo le Minister Agriculture. Ia al sila lava tai. Le watu mai ilalo le official palmia. Ona o le ta ua tele o le pitanga lea ati na ele tunu ati na e male commercial agriculture ona le leileo market ma ngai iluma le economy le tunu. Malo. Pe se fa po tu na se ve le taimi mo. Ese le mana ye le fa longo atu ma o tonu fo ia I la tou o lo ona nau ma ia ilo la tou loto ia tina e o le atunu o lo fa fonga mai. O le asau fai tau balau mai tau le tasi le miliona ta la $1 million project to lea na toa mo si na taimi I le taimi na ba I le fonga tia I le fai ngā malo. A le whata waina o le poloketi lea wa le wawa ai atu, it rolls back into the economy o le atunu. Whaftai sa vea, o le mea tā ua lea wa a sila fo le atunu e matau tia, a whafonga lea tau ai le tala le tupe, sa ngoana le fionga sui palmia e mulpola, le ministafo e tupe. I le tele o le wha teleina o tūlanga ese o le economy a Samoa. O le tūlanga ia le taumatea. O le tato investment le I nuu ia I tua. O lo telelo na sao I le wha teleina le ngata I me tau mafa. E awa mata fo ina involve le tato atu nuu I pisinisi laiti ese. Ole ele I longa na tino mai le taimi nei ona o le atua au matamata. A le tūlanga ia pena e whasininia. Ele o te whasininia le tā ua o le asao le economy. Peiva na tala no atu. Ole se leni e invest to tonu al tatu atunu. E matau tia lona impact. Na o sa no fo ina tisi la fia me te o le multiply effect from an economist perspective. Yeah. O le tupe te wha aluina ma investi tonu le atunu, e tā milo le mese ala pe a wha aluina lava yati na e toe nofo te tonu le atunu. Pe ole anganga na o le se leni la le investment district development program. Alu lo wa ola ma increase le agriculture. Ya pi ama tu lo le Samoa Export Authority lea. O le a maua ia manoa o ua manuia I small subsistence agriculture le o lo commercial. Ia o le nganga e tasi. Imagine la pe whapea ua whaateleina, whaaleleina, fua whaaleleanga e ila me tata no le koko, o le popo, o le kofe, o le awa. Ia o le au ngā le mena, o le tupe mamana le tunu e alu fafo. Ia peo ne se le fia, o se whaatetainga. E te le sao o tato remittances I ele avatu. Mali. Ia ele ngata fo il tourism. Tourism mai el tupele o ne wa iwa se lau miliona. Ole tūlanga lau se leni ole iwa se lau miliona le ataua. O paualona. Ole tele o tato o loa ma mea o lo tua ele atunu o avatu ai fafo. Le taimine se fa teina o le 1.1 billion le tato imports. Mali. Ia, ai sila la iwa se lau miliona lea. E toi tele ane toi fo I mai fafo. I me o loa ia mana o mia le tunu. Pa wale tupela e nofo ia tātou ia e au ngā le tele o tutongi o tangata whai ngā luenga o loa fo ia ngō si e Samoa. Ia o le supply le o le electise ma le vai ma tūlanga whapena. O le au ngāla le pena e sau noa le ataua. O le impact o le investment le tutonu a le tato district development program. O te le yolo na sao. Whaatele lo le 5 tau sana.
ina e sila lola ia ole tractor GDP ale na grow my nominal GDP from 1.5 billion ile lua fe matas ia le wa 3.5 billion ile il fa ingol tausang nei so it's actually more than double increase of kako GDP ia tu so ole fu of island ile malosi ole le economy o Samoa Nadi. Le mea whana o lo nganga ia le whainga malo le whiunga tai ma le whainga malo o matua i tino ua la lea fo la wa ila to commitment e tapole investment lea Ia pa wa lea ia pe o tu langa na o lo tata no name a vil fautuanga ia tau mawhai la e review o lo temne o la o review le framework o le tato po kalame lea ina ia mawhai na address issues wana sila fia foi le atau address la issue o man fatuina ele foi na tani mail HRPP la to ana vatau ile kola fa ona fa pele o maua uma le tunu ia ole lui tau mo na e tau ona sila ele fanga malo ia tau mawhai ia accessible uma le ia tupe ia ile atunu la ia atunu atoa ia wane ia ile tu langa lea ole le o sesio fia ai ole memonia ia e ai sui o nu mala fanga matunu ola lava tama ainga Madi ola to lana ele not necessarily a benefiti pe mana o fa ngar se le ni le and that so be it why ola fo manuia la to ia tina e lo mo mai ia tina ia so overall ole pe on FC nia le tawa it's a win-win ole tupe ole invest la vai tonu le tulu enofo mata milo ya ta milo ya na tata le doa i so fo I vai ngana batu tu sala mal export authority ina I iso la I sala fai I awang I toyo mai la Faiva to anga mala ngau si olo mala Faiva anga I upol ai fo I le center ale export authority o Faiva to anga anga I ai mala fai oloa fua e te tauna I ni warehouse te tele wala tele ngā luenga packaging fo I lea warehouses ona tātia mai lo le o toi foi matotongi I Faiva to anga male au fai oloa ma toi foi lo I o lato atinae o le tiute la lea ale malo ale export authority at the diplomatic level o leo mailo I fafo sue ia maketi lea o tātou lea la pa uma ia le venga lea la so tal tununga le tāu o le mea na save time ai le toyo fo I le ufoi whaatoanga sa ili maketi will find it on the diplomacy level Faftai le tau ia ona wa sa no tonua na wa sa no tonua le fa mo nga na ma o le me fo na le nga I fa na malo o ia tatu I tulanga I savai o lo ia fuanga I packaging houses ma tulanga fa pena il mea nga ile malu le tunu e fa pena fo ila I upolu ma tulanga ese strategic areas fo nei fua I fua fa le langa le mana mi le export as and when the economy ma me or developments here once they grow ma mene o facilitate tu ma mena ina ia tam fai fo ila o le nga luenga fo ila le Samoa Export Authority o le nga lu so tau fa tasi ma le Ministry of Agriculture ma le SROS ia fa penal Foreign Affairs and Trade ina ia develop databases ma information system too far to let to know ia sila fia le malo le tunu ia se information center la te maua mai le information ele ngata I fuo I la autoto ma me uma ia la manga wa tina e fa pena fa lo la tau me sila fia e te tau ana sila fia fa to anga pe fia le tau le popo le koko le ava o me nei from time to time e fuo ia la to fuanga o le mela na lo aveli fa mua ale fionga palmia ma le fionga fanga malo ile tulanga lea o le mea wa e sau no ai e sau le lea o le mea na o sau no so ai le fionga palmia ma tamel 10 million au matu ne fanga malo o le tam faile na ia fa nga ina ia tato
diplomatic tatou high commission offices around the world. Ina ia whai ma contact points for ine ele ngata ia promote ia tatou oloa. And also ia mai ele feedback le mana mia. Ele mana mia le tunu le whai whaatoanga le aunga o si oloa o le malo mtulang wa pena. Ele ngata foi lai le olo iai foi ia tunu uma me ele o ia na ia tatou officer po tatou komisi. Ala me fai ngalu fatasi ma e fala po tonga al Pacifica ele foi Pacific Trade and Investment officer na e ngalu lu fatasi ma promote ila o le taua la e taua la le taua le role o le trade commissioners ma officer ia ile tatou ngaruenga o le tau mua ia fiso tai mal marketi ia malongo mai longo po eli mai le tunu po a me o lo mga mian marketi a wani fa fitauli ina ia mafai ina fai fu nga iluma po a o loa a fu a wani value added products lo mna mia o le si me taua ia fiso tai mai ia officer ia mai le tunu I fitauli ma requirements pe na isi le fia o isi problem le tono o tato fa export ma trade o lo ia tunu o if I only see tene o lato requirements for in biosecurity or tariff e mana o mia fo ila le tunu ma le malo fa fato anga ia lato si le fia po a fitauli le tulanga le ta o le role le export authority o le access to market nga lulue ia faafitai o le oi lalo le official le fionga al palmia mal foreign affairs ia wale la topito la aula na o le taimi nei le atoa o lo ye market ka u atato o le faafitai la iai o la o ye le tute tele ai tato lo pe au inatu na mata mai taimi le na 2014 taimi le na tato o SMA le lisi fo le least developed countries LDC tato graduate lo into developing status na tato wo lo tulanga nga vese lo ia meio preferential market access o fa fitauli la na le termine o tato lo ia ave Japan es fuluiva percent le tute o tato lo ia ave for instance ko lea wa marketi tau wa ni tato marketi la po ia ko le la 5% ia o sainga e 2% o America la le leila tato South America a le tele o tunu a main market nge o le ia fataina o le ia o le popo maswa popo o le koko ona piece ona commercial basis o marketi e le tau e fo la le nonu a sira nei la what he wrote al tato market access ona o la e tute na matulanga na ole fautuanga fo la na le fionga palmia ma la wa nga lu fo ine le Ministry of Foreign Affairs ila lo va inga palmia o le tau mawhai alea tala noa ina free trade agreement matunu ia o le ao ngā fo ila na o tato high commission tato emphasis ma mea ele ngata le tato o fo e whaikam aia whaile ngā ruenga ia ngā rue matunu nei a mata whaatata noa free trade agreements wa te lero na afia ai a whapeo iei tiute ma tariff le se whakitaina i Japan. By the time o mai ko kongi le kiuke ko e wako e male vet Japan ma la sime wa ko kia tapol ka o lo ia matu ia al whawhitau lana ia wa o lo Japan prefer whaatau mai isi atunu ie la to free trade agreements ia o mea lana o lo sisi to e el malo le anga iluma o le anga tonu lana o Samoa Export Authority ele ngata ele talu lue ma lau whaiwhatoanga ina ia maua umava noa e ati na e ai at the same time ngā lulue ma whainga malo i ma tato mission si e whafo ia ngā lulue ia ati na e mene o free trade agreements ia ma market access Madi pe o tulanga na swamtalanga na ai pe o le to e foi mai la whamtalanga le amatanga le atoa o le growth o se atunu e sau le export o le growth nga a sila fo ila le tato atunu walau vao o mai ma se mea o tutoa a sila fo e ne alfai motu ia le o lava le supply
Ai o la na lua mele tunu wata wate lo la le market access Mariela ina ia wane i se lape fo nei o fu fa lenga o minatu fafo te le demand i le baketi ai le titi le tatou sapalai o le tasi le na fa fita audio lo tula mai ia tatou watinai ona tatou te le o whaate tai le tūranga o lo whaongai fo i fiti lato because we can learn a lot from commercialization of our farms and lands i te tolu o fiti. Awala, o lona winga la tatu tilo nei la investment ini masini te telefo nei fa toa ia ele ono tatou ia meo maunga o maa ma meo tulanga fa pena la sau tanga in sisila ia ile tulanga so soni fo i fanua fa to o fa to anga faftai le tau o le sina tulanga pito i silinta o le mele waleva o na fuafuaina ma tatanoina fo i male fionga le li pale mia o taimi o Minister of Agriculture. Le ta ua la lea o le maua mai o ni sosoani fo i masini mai fafo mai. I la ula tatonu na la ua iei fea ngainga ma tunu i fafo sosoani mai la i po kalame mai masini nei e sosoani. There's also the option of e ngā lulu soso tau au ia ma pisinisi fo ela tunu e ma fai ona lat o ele latu to mai ia mea ina ia tu langa me se tu langa fo nei sustainable ma affordable tau o le si tu langa le atau ele lui tau ma le mele o tau ma fai nei export authority ma fai ngā malo ma la o sila fia le fai ngā malo nei o fati nona ngai mea e fa la mata na fu ile alu mau o le masani o le men tene na lape tatu poka la me ile lumanai pe ye tira fo ile tasita usanga tolu ta usanga al fanga pe lima ta usanga al fanga malo sui mai fanga malo sui fo o le commitment matulanga le fo to ina il fanga malo o le watu le fuanga le commercial agriculture tato e fua ile lima se furu luas furu lima se furu se lauta usanga ia inta ia fa solo i generation from generation maile pu ia inga wa manuia lato fa mo pasia tu lato walo mfana ala fa wa Madiela me fo na sila fo ia tina i tunu fafo be yo commercial ya America Australia mena na wo sila wo tele wa tina wa specialize ina ese mauelo lato to mai mauelo lato seleni mauelo ofa ya o le fisili wa ya tanata o mato watu e fala o tele le export authority i polu mo sa va ya fisili meli si va se va mo le tanga loa ele milione na la fisili la po o le tali fatu ia fa fela na milione fo ita to tanga tai to tasi o le unga tuna create le environment ia manuia alom whanau tato alom whanau ia o mai tau le apu mamena e to e fo ia tu fo e mana ia o le idea o le sau e develop ma sila i fo nei ngā ruenga ma learn le work ethic in New Zealand po Australia alfa e fo ia tu o ele o ia is enabling environment e la tu loa la faisanga ia tina o le tu langa tonu al na o le la tau mawhai tato whainga malo ele ngata ia le nei al watu o ati na ele ku kota ala wa yai ia le ala wa yai ia wa accessible million tatal noai accessible finance ele accessible technical marketing tu langa ia o le pela na sa no inga ta ua tele tu langa le o le mene o le access developing the infrastructure of atoana ale anga fo le mele sa ve wa ta si le yai. As I said, eta ua tele le sile tūlanga lea on a long-term perspective. Se whaate taina la, e whai asi tauna tau o infrastructural road ma masini. Ia sila iai, e strategic thinking i le mea lea ina ia sustainable. E sila le malo, ma le sea, ma le export authority, ma pisinisi ne involved. As a long-term investment. Yes. Ia wane e mana o e fua atu nei ai totongi uma mai ia ele ia matana ma o fua fa ele langa.
So o le tūlanga tā wale na e ole e fo ele mawhauwhaunga le malo ma le Export Authority. Vatu ni masingi fafo ia e mawhai fo ila ona whaifa le lei ma train ia tātou watangata operatinga ma maintaininga. Pe o le sifate tainga o le success story tātou o le Samoa Shipping Corporation. O le ia tātou va ia o e elka tātou workshop ma mena o to Japan. Every year or to a train or tato tangata run a workshop ma service tato va amena. O le te milan nei so le ato o lo tame mita ia o service a tato tangata tato va o se ato ini fa fitauli. O le to nga approach na e tiro ia fai o ma fai na fai a tato le tato tangata ia mea. O le mea fu na fai heavy equipment ia. Ia au ane e se to ia ngā lulue, ma whaile long-term plan. I mean, Rome wasn't built in a day. Absolutely. But Absolutely. one thing for sure, if we plan these things, it will happen. Tate fuafua ele mahalosi o te eleni, fuafua ele mahalosi o tatu tangata, ia o le willpower i o le mahalole i temine. Ia la wati tilo le mutua mtautia. O lo ma ngā wae. Ma na ye o le review o le tatou pathway of development of Samoa in faitalu le third quarter last year 2020 tausanga nei e saule overall result i la wati le tilo i la assessment o le review o le PDS ma me umati na el malo o le success stories o me umaya o ati na en faifa pa anga al malo ma mai tu malo matangata ese le matango when you look at it ol me tonu na mai le malo si anga o tatu ali imfai pule ma le malu la tatu wala ma popo tu i nu umat ele se me le mfai na faia ele ala wali mai o le mana ia fo ia na tina ia pe ole malo ta wo tele de bele o el ta tal doanga wa e pa ia va wa tasi le fo ia tina e tau ona le leimo i tatou ona o le blue highway le sea highway le tatou le Pacific Ocean le tau le leini va e service ina le vale mo tatou o loa au mai i fafo ma o loa ma tu tondela wa tau le Pacific Forum because this is one of the major is transportation a o le tatou so tanga i le WTO manisi a inga fo le World Trade Organization ile anga i luma mo o loa te tau au mai ia ma o loa fo ia misi tatou tariffs o lo fa pipi i lunga o tau o loa nei ma la fonga Vaftai le atua sa o lelea tatou tal no mo lai shipping i tulanga i o freight rates ma mena ole me bo mua ye tulanga ole ta ua tele le transport cost logistics ia mfaiona tau nule o loa i le destination at an affordable price ia fa pena foi o loa o wina tu Samoa ia ole tulanga termine because ele o lava le tato o loa wina tu fafo ia pe o lai o to foi empty lona lai to foi empty containers wa ti dia la le taunga ta o le freight cost fo ni ta to le lo tu ba la tu so o le memonia ia ele nai alan taun ta le freight Samoa tu so la tu ton ya tu e to ia le freight lo container le Samoa ma to fo mai ai o le nga o le export the long term el watu to fo mai ya o le mela na wa ti le lona le nakta o le a fa to no fie o lo e wina tu ya tato ai fa pena fo ile winga o lo e wina tu fafo tato mai le tu langa na le so le anga i luma mana ile investment en malo le Pacific Forum line na vo e to fa fo ngato te le tato dividend lana mawai ia ole vision na sa ia tato tu alpha tawina forum line on le ta le export I don't think we invested the forum line because of the import I think we invested wrong sa il tato nunga e service el Pacifica ma ia fa tau no fia i fu o la fa lenga win mai fafo unfortunately ole commercial reality is
because our export performance hasn't been that great because of the level volume. Yeah. Yeah, le ala fa pe ai. Long la le on for Pacific Forum line in fa ona tatu talanoa ma leverage ai le tau o freight costs. Ale pe ona sa no ole nga iluma sa ole e fo tatu va I te tonu lava o Samoa, lalo tato Shipping Corporation, ali Samoa Shipping Corporation le atoa. Madi. O mawhainga charter Cook Islands, o Manua, to Kelau, o ele capacity tato e pure for il marketing ai to tonu ai o Pacifica. I o tato vale il terminate. So, ole tulanga mo mua na sa ole le lau sangwanga. Ole, from my experience, o lo le le marketi e tātou nu mamau ia a sia sainga Japan o lo le fiololo le tau le freight for export containers and simply because ele tele se tātou alu fafo so ole idea Taiwan le logistics ma le sila ole tafa yo fo le Samoa Export Authority o ngā lue whaatasi through the Pacific Forum line, ngā lue ma shipping company se sila tutoa is a medium long term. Ina ia le lay routes e watu e tato loi fafo coordinate ma isi shipping company sila e tato. Ele ia PDF, ma PDL ma tununa ma isi wale Maersk ma leo vanana lo. O lo ia temine o lato ngā lua whaatasi nei a competitive ai. Au le tūlanga le WTO li o whiunga le ataua. It's an interesting story because temi fōwana sa o WTO. O le mātoua al temi nā la te lai titi fōia la te presidenti le Samoa Association of Manufactured Pork. O le mātou sa wali mua e atula e pa. La mai taimi tūrona fōia le whiunga le. O ia sa pale mia mato tala no ia se ole mene o WTO na o tunu mu na po ai e o nga ia o tunu na e fai tu la fo no to break ala to o mato tala no mato ala lo e le fionga pale mia tu le panate se fa mole a o tu o foi la lo ia tiu o lo a tamo ia fai nei o na o no le fa ia tasi atau no ngato ina la vai te sionga palmi fa mai lantala ali edi pa wala fotuanga ya to export mena pull up your socks pull up your socks ya kwale ya vale leila o fioka la ustia la matola pull mato socks awa ala no foi atu o le WTO la uskaki le me it's one of the most powerful organization in the world. E tau titi a whai a la tau tu la whono, ma toi ta lepe la tau tu la whono. Ma ua pei whono se malo si anga te le. Le la ua whai nei tariff as a Donald Trump la tau ia. A lea ua whi nau ma le WTO, o la tau e controlling na mai, ia le wha ma ite mai o lea tariff ma lea la whonga i lea tai. Mo le nola po aile me sa o po aile wha alongo i ai te mile nei. Ai, o la ufasini le fia whai atu. Lau fionga tau tai o tua siwi. Tang loa. O la so tali tununga, i se awala e mawhai o na tātou invest ma ave a tātou bisinisi ma company ia po matanga ruenga fo i tuma oti ele ma lo on a stock exchange market. Faftai le atawa wa ta wale tupi to sililen ta ua. Ito sililen ta ua nei tau mawhainga nga iluma. O le aunga o tua na sa vea ili tau atina inga nei o le tato atunu ua. Ai sila nei tau mawhainga le tato Environmental District Development Program o le tato atina o export le la tau mwhaiai. Ia, ele ngata na ale ataua. O le matua whaatele ina le whewa inga o le malu le tunu. O le fuafuanga la le wene, le wa commit le whainga malo o la establish langa la stock exchange market. O le au ngā le mel nei o le stock exchange market e facilitate ai la le whaaftaua inga nei o shares. O le tūlanga mua lo o ye le whinga lo le li pāle mea. O le create public company o le vaalele.
ai sell longa shares la fai sia uma yel disporo le tunu tangata mai fafo e ngata fo nata mai e fa tawala to shares o fe fa tawa shares you need a stock market mechanism ina ia fa fitawa e shares ia o le tūlanga la masani, e le ngata fo ilale, o le airline, o le Tato Power Corporation, o le Water, o le Water Authority, o pisinisi fo inei tuma o tiati na lei, or even the commercial farms, agriculture. Yes. This is a means of raising the capital. Raise se leni e investment fatele ina maonga. Pe fo no taua. Sila fo ilale success o le Tato UTOS. Tato UTOS, o whaarua tele ai lunga lona success to. 13.5% le average return on investment le UTOS le ataua. Whafonga whapena se return in New Zealand ma Australia. Waila le matautia. O le aunga au tu ala na ua loto tele el tato whainga malo. And there's no reason why it cannot succeed. A successful stock market. A successful economy. Meaning, tatu ngā rurue whātasi, ele whāpevo, ele la whai stock market, tia tatu atina. We need all those factors to come into play. O le tela na sila sau noa le valele. O le mea mua le, o le ave wha mua, o le invest i le tatu airline. The final arrangements, depending if you're going to Palmyra cabinet, it's going to be privately run. Private sector run and a public corporation. If I lang a prospectus, kaunga shares, invest mele to no ifafo, invest tonu, pues fateta in sell shares $1 million al tolse lau, or raise lau 300 million. Iaila inga for your men, file prospectus. Iaila governance issues. Iaila framework, le legal framework, le create le malo, le establishing le stock exchange market. E pui ai ia investment at tangata. Le lena run profitable. Yeah, obviously if I were my full pooling I lay low fight, e mua tuli. Too long of a pen. Or say saying I'm a finger ma a fine finger malo, if I tell if I tell ele alpha private sector the run. Ole ngalang our stock market. Ole too long le la fu yai. Ole airline ala ia, ole mechanism P2C di ala le nga wai fa tau shares mai le malu le tunu I fafo. Fa tau la to shares I le airline gonna be properly run by an independent organization, run by a security authority, stock exchange security. Malo. Ole tulanga la na sa ve inda ole fa ia fa tino ai tulanga ia le investment I le airline e o fo ila le tatu Power Corporation o lo fa tuina fo. Ele to wa profitable tato Power Corporation wa matana ela to surplus wa nga fo ela to sila to invest renewable energy tell you tato to pele we spend about over 200 million on imported fuel we need to invest in power in solar renewable energy solar maybe tato hydros la ole mesa ole men tato ye yasu tu na sa tato fa mo le foreign aid le tupe foi mai fa ole fa fita uli o tupe ye mai fa fo e o atu mai sit consultant mai fa fo e le mala le tunu uma me la mana o mia ona le na tele ale na le work e uma na me pela le fulilo sila iai na project le fulilo 80% ole power termine le o tai na o se fa te inga la o le ngala stock market e mafai ona invest ngata I to e mau le additional capital at Power Corporation fa le leia me le o le leia for instance o langa power transmission there's an issue of losses le loss o le power le transmission so ona o se fa te inga na Power Corporation o le vai it's good. We got the best water in the world, but we need to harness those things. It's sustainable. Malele lona puipuinga. Quality. Pero tu langal nasa vea na se tari pupu tu na. E o foi lai tato fato angatitele ia la fai. Se wa leva na tato tilo tau o mai investors I fafo. O mai, the government, previous government, we've been looking at investing
mai tanta fafu ai si le fo tato foreign investment program tato manga oi e tai family ona nga sa le mo of citizenship ia le fa ia e o mai le so le atawa le ai mas tanga te to tasi fa ia na me a wole le fo la wati tilo wole le fo ai se invest tato yo tato wa tangata ma dia la pe o tu langa na ale facility la lo winga lai wa o fa lo so o fina nga le o sa lo so o i tu le pa fata se benisio i la to nga lu le officio le tupe that no winga la you disagree with tu le pa that we are not yet have the capacity to service and to establish a stock exchange market. Oh, well, tulonga ilpa ia tu le pa o tele fa longa to ina pat matua I I'll give you classic example le atoa. I'll give you classic example. E sila kako GDP. It's over doubled for the last 4 years. Yeah, sila kako wa for in the foreign exchange reserve. Yeah, it's grown up. It's we're up to we're over le lima masinga we're over le 1.6 billion. Ole si mea le atoa. We have on average over the last 3 years 700 million tala of liquid funds floating in the banks. Ele oilo banks pole alme faye. You know why? If it's a bank, if I might, would love to lend that money out, but there's no bankable projects. Projects you tatal no projects you tatal no or commercial agriculture, or export, or power corporation fishing. Commercial, or fishing, or to langalana, or liquidity na. Sila ile afo inge to langa o tato la wele ele. All the capacity la ye develop and expand. Why I like to have this proposal o le la expand le to no grow. Eta si ale facility so se investor mai fafo. O fesa o le grow for Samoa. O le tali. Ionga tangata moona ele. O le tali pupuna. O la ula tali. Fai o ele o confident le fionga ya to le epa ele stock market. I would want to give him confidence. We are ready. Yes. We are ready. We're ready to know invest in vale. But I see sila. Waiva sila lau miliona le remittance sa to know la tu fafu. Absolutely. Yeah, I see sila la ye. Ole mele wo tu puya tato. Na alfa wa fa la tu pay banks. Awale se me invest ye. Le la no tal no nai le atoa. Le success story you toss. Yeah, well, give him credit to the Apple. Now I take me that matter. I level all this full and I have to 13.5% the return on investment that you toss. Now imagine la pe sa uma le fit le lima pe offer of 80% or 700 million le ta million le se me offer ye. Yeah. I might say ole no be far ole sifa ole telo le company. No winga o mai fole to sanga fale tupe o fai dividends o ba vai o fa na tai fa lua fa sau tu tolu ia returns o me nei yes mai to invest matua le malu tato tu ulai fa e to invest tu asia wow o me tato e to fo e tu ala e tato ele o tato fa to anga o tato tangata ma lo fa titile le o fioga tanga lo tautai o tō sivi Eddie Wilson mō le tātaimi ono o le tātaimi ua a tō le leila wa ile tu lāmana I minute o tā whaasoa ai tā ua le nā le whaafonga mai le atunu ulanga le tamau a inga ma o le backbone lea o le anga I luma o le tō sivi o le tua ola fo lea o le tamau a inga o le tātou atunu le Samoa Export Authority ma isi lava ati na e te tele fai ona taula ia wa sisila nei I meo nisi o ngā tupulanga o a inga ie o tai whamai o tai 4th generation taluna o tai fast food tausak pasi mai lesi tangata lo na atali o lesi atali mai ue pēna whapea o le consistency le nā o tātou tangata ma
ma le vainga mamao se miti. Uma atu lea unga tupulanga e o mai folo second generation, third generation. Whao wau ia nei atina. Au i o lea, o te o whalo whatu lau fionga mo lau taimi. Ia whapea fo inisi atina e mani whontanga o whea ngai mo lau fionga o. Ile asiesi mai ai i New Zealand ei. Ia ai lea whautuia le nei a whanua muri. Ia, ni ia sisi vaenga te fia saunoa i ai. Ai te leo tātai mi tāte whilo. Ngoa i ai le lumanai. Ia whapea foi, la whatu lea wanoa. Ia, whai ei se tala foi e whamanui ai le fionga le li pāremia malona te ese mai le mauta ngase i miro moi le so. Ia ma mapu atu i lona ainga. Mose malo longa file mu. Whaftai le ataua. Whaftai mo le awanoa, ile to teles whamtalanga. Pa wale mea, ia, e mo le atufo ile whaftai tapua ina le atunu, ia, ile ngase o tatou taitai, ia, sa matal no nei, au te le i o mai, ia, mori maianga o la whaanga, i lau fionga, lau sunga le ataua, whapea le malu no roa le atunu, o lo whafunga mai, ia, wa, o le asoro o taumwhailanga discharge matulanga na, ia, o lo mai ala na tu alalo malona fa malo si au mai ia mana mi ale nga lu fa tasi ele ngata yo le tatu tunu Samoa ai ta o tele le sao o tatu aingai i nu mamau ia pe fo na silafia o le ana vatawal na fa nga malo o tatu mo le ainga tatu sila tu ai me uma le ase me o tatu le ainga tasi tu lang fa pena ia whaftai le lofo le tua le wa mo mai le wa o si uia fuanga fo mai fionga palmia ia o le tu la whaftai le malu le tunu o lo whafunga mai ma la fionga le ataua ia o le tau sao tele a lea o matolo o Samoa ia o lo tamwhai e whaini ati nae ina o te usilatu o lo ati nae manga i lumo le tatu atunu ia mo le toa le whaftai lofo le tua Fuoloanga au lo soifua le ataua tāua o lau ngā luenga e whapea fo i malu lo fisenei au ale whasalauina ma whalau teleina o tau mwhainga me manuia le tunu ia whapea fo i whafonga al tatu ia e manuia ni au onga lo fo le tua soifua ia alo whaptai sau noa i lau fionga tangaloa ia whaptai fo i mo le taimi ua whaavanoa mai whaafonga fo i le tātou atunu o tā whasoa ia o mea le lei lava waleanga i luma o le tamau ainga o le tātou atunu. Manuia fo i lau fionga pe ato e taliu leuto, mātou tapu i atu i le nei atunu o mātou nopia i ai ia ma ai e yuli o tō Faiva. Ai ei fua le tupe e lafo tu lava wa tasi le lava ainga tā ua tele o le sao Samoa i fafo. O le diaspora and international remittances o lo alo lo whātua le tātou tunu. Manuia, ia taimi o le fiafi o lo tutoi lau fionga, manisi fuafuanga, ai mole te minei alo whatele lau fionga whāsoifua. Ia whapefo le tātou pālimia o lo o taputapua i mai i ona tō whanga, ia ma fuafuanga alualu mamao le nei, fiafi e whāsoifua. Ia lau fionga tangaloa. Soifua ia.
Ia le nā, whaafianga sui fifi loi o le banambo ngā luenga, mai le te paitai whale o Tukitonga. Ia, tuitea, ia mā lau whaftai mo le pese, tā ua tele le nā. Ia matau lunga tuai, ia ma le whaasoa fo i mastasi o te mahari i ole tātou o tunu. E le ngata o seli i whai pisinisi. Ai so tasi fo i lona to mai whaapitoa o le tabao ainga, an economist, sa whasoso ani e le tūsia o le anava tau o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Hawtei tele lau fionga. Tangaloa, tautai o tō CV, Eddie Wilson, ma o le nganga fififoi. O le tamanae nae a ia. O le taba o le tongo a asa. Ia, vai atu le fio le patu, le matua. Ia, whapea foi tamba wa asi ma le patu. Ia, ai teinane i la ua na tai. Ka mapua manongi a manu ma le nofo i tu a inga ia fuata. Ma le fale tui sa mau. I le fale vai maunga. Alo, whaavitai le tāpena foi. Ia, ua le whaafongafonga manino le atunu. E whai ngō fie ai, ona malama lama le lei. Ia le na, o le nganga foi le nā, o le fionga le li pāremia. O le fatu atoa o le li pāremia. Ina ia tutu whaatasi Samoa e tau wamo, le ati la e ina o le atunu. E le mawhai e se malo o na whai ato tasi se ngā ruenga. E mana o mia tangata uma. I tu malo nu umafio anga. O e kalesia. Ioe. O le tāua le da. Mai o le tāua fo lea. O le toi whaatulanga ina o le whono whautua Samoa. I au ki lani New Zealand nei. Mai ei le whasilsilanga o le a au inatu alo ia i le aso a tae ao. I le whono tanga tele lea e wala awai maafutanga uma. A Samoa poto i o le tūlanga whalupe i le aso a tae ao. O le a whafonga i nai ma whaalawi loa foi. I le aso le a poto ai moli futiafu e tasi i le maota o Samoa i se teimi o mua a o le i mai a i le masina le nei o ke topa. O le tāua lau le toi whaatulanga ina o le whono whautua Samoa. O le malo, o le fionga le konsula malona au waa. O Samoa poto o le whono whautua. La lango mai i ai ma le maftanga so whaatasi e whaife au Samoa i au kilani nei. Wa atoa le ta whatolu le nā. E tua i ai le atunu upe a fio mai le whainga malo. Ai le ngata fo i lea. O tātou o loa, ma tātou mersina, o tātou whaele leanga, o a uma o loa au mai Samoa. O lea i aise maftanga, e sulu whai mai i ai mataunu mai i ai uta te tele nā, i le lumana. O lea ua toi luas fulma le 1 minute o da tale o leitu la e fitu. Iai nei vaenga ia tau i lau whasoa i le nei fo i a wauli. Ia matawa lunga atua i le tātou polkalabi whatalo whatu lunga le api o fōringa. Ia whapena fo i le tātou YouTube channel o Faiva utuone. Ma futa mai i nā i le pitonu o Tara. Ia whapena fo i le sunga matai o Scanlan. Ia Io e le ia se me e te tawa o no o i se tūlanga māwalunga pe a whapea tātou te whatuatua o mama ngā lulue. E le soani i le pitola au amo whaatasi le malo. O la fwa i milo, watching you surveil from Melbourne, Australia, Amelia Whamoana. Ia, malo, haftai. O le sunga ya Ram, le moa, ta lo lava, malo le sui fo manuia, haftai le. Whamai o ia le, wala umai na le pitanu o Glen Innes. Ia, ta lo fatu ali, haftai Amosa. Alo le sui fo manuia.
O Christina Tanuvasa, watching you from Melbourne, Australia, le hataua. Talo falava malo le suifumria, malo fo ngā lulu le ne yaso. O le teine o lavi, talo falavi, o le sunga ya ta ele, to o le pai ali I tele, malo le suifumria, whaftai le, mafuta mai la faele mo o mu, ia, ia mal tō tēne lavo I lātou o lo, moli mai o lātou o lo whaanga, mō le fionga le li I pāle mia, ia malona whaatafa ngase. E te mata upu leo te whiha tala noa tuai lava. Langa o lea lava o lo tea, ma o le vaso na sa ima vai atu nei, lea na whaatino ai, le whaalawi loa, ale matanga luenga le ofiso leo tawala mai I le fionga e le komsino leo ua malo man malo le talenga ya aua pa au longo I tino Filippo. Say no to drugs. Ia tali atu I le ai I whala au whaasaina po le pauta po le alava ia narcotics lea ua sasau whaafi tonu le tātou tunuu. Le whaatau wina ma le whaongaina I le ngata o le tūpao li I whapena fo I ma le tūpao tina amatapangatai. A ua whaasolo ane I le tūpulanga tala vau se I o lava I whanau la haiti. Le whaatau wina ma lona a fianga. E oi ala na whaatino e le sunga ya aua pa ahua o le I malo lo mai lona to finga o le komsina o leo. A o leo fui. Ua wha wau lea ngā ruenga le leik. Ma lea mata upu nei e mawhai ai. Ona tātou tali atu le ai I fuala au whaasaina wa a fi ai le soifua maloloina. Ia whapena fui ia le tō tele o le soifua o tūpulanga talavou. Ai, o lea lava o lo o feei malote nisi o le au whai polkalame, ma nisi e le e malmalama, o lo o tau ma whai pea. E whae ni tuua inga le whetaui I le fionga le li palemia e mai se foi I lātou. Olo ia I le kapeneta. Mole sila fia. Ua mai a le konkalate a le fionga ia aua pa ua le uso ia te. E lei tuli ina e le palemia ma le whainga malo a le whātutua I le atua Samoa ua tasi, lea ua tū la I le foe o le atudu. Lātou te lei tuli ina. Le fionga ia aua pāu. Lātou te lei tuli ina. Le fionga le komsina o le leo. Get this straight into your heads and stop making false statements and allegations. Olo o whape mai ai ua tua ia le fionga le palemia, malana kapeneta, malana whainga malo, I le tatuli o tangata e au fiai ma le sunga le li komsina o leo sa iai. O mawoi no wha malo ma wha afta yatu, I le tautua alo uso ia aua pau. Ma wha malo I lona lotu tele. I nei tausanga e tele sa tū ai le foe. A o tangata mangutu o tangata I e pisa o mai. It's only obvious. E mate ngō fie. No tau tau wha leanga ma le tau loto leanga. O tau wānei e le imana na o. Ia o ola uli I le tūlanga ma le tofinga pāle mia o le atunu. Nanga te tau le whasa o atu le mtau pulea. O na oa I ala I le matifa tō ma fe ei pēr wa kuri ka ngaka. O tutuli wha malosi tangata. Listen carefully. The PSC
recommendation to Cabinet, our Pa'au's extension officially has ended. Uma le taimi whaupopo lena whai a Julai. And his contract has come to an end. A successful career, despite controversials, ai wa malo lo manu malo, ma le fu'a o le manu malo, le ftelenga ia o pau. So ia la ia tau te pisa ma tau whapena, o tau winga leanga, tau wha leanga, tau wha valea. Loto leanga e mafua mai ai, mafua lea, mafua le loto o le malie o le tau lau o le whawhaunga, ma le wha moe moe. Na ia tupu se mea leanga ia la oli, ia whaia ina le pānota le na sei mawaiatu nei. Tu ula ia. Whaia inga isi kama. Ea. Ai whaila. The contract was over. It was finished on time. Ole na, wato fia la iai leisi tama o le ainga i le tai, umatu leisi tama o le ainga le tai, il vitalenga ia au pa au, wa atu lo la to lua mafuti e whaia upo le whale madonna. A leo o se e mai iai le i atau le sa afa masanga. O mai kamiki o le moku la poko e o mai e leo le atunu. Congratulations not only on our Pa'au Longo Tino Filippo, but also congratulations to Lei Atawulisa Afamasanga for taking over the reins as a sit-in commissioner of police. E o whailo mai o le aso luusful ma le lua o le masino o ke topa. Ia, o le atoi fo noa ai le pāle mene. Ia mai te tau ono o antu iai. Ia, o fo i mai le komiti o tupe wha pāle mene a le atunu o mai a se la tau ilo ilonga, o lea la, o le awhafonga ina mo le taimi mua i te tonu o le mau te whono ma le pāle mene. Ia, ai whai iai whelaflafo inga sui se whona uma. O le maunta. Ia, mapasia i loa. Ia le tala o le tupe. Ia, o nei vaenga tā o le nā. E whātātia e se ai loa le mata upu e winga i le komisina o leo leo. O la ualu ma le loto malie. Ia le sunga au pau. La fu e ta oto lava le tu la fono. A whai e iai se whai unga ua le tala whiangai. E tu sai ma le taimi mahi a inga. Po o se vaenga fo o le konkalate o le wha malieina. A le sunga au pau. Na le avanoa le wha masinonga. Oi, nā e ave e le mata upu. Ai ele o se mea tātou te pisa o wai. Le toi wha manatu mai lava ia te au e le awhionga le sau whapito i a whia me. Nā umi mata awha au avea ma pāle mia. Tau ave o le malo. Whatasi ai malana min stao tupe. Le to whai a lautimu ia, honorable lautimu ia. Wale se va ai. Whamai. Whia me said, the 2024-25 budget and the 25-26 budget is a healthy and in great shape economy. Heaps of money to be disposed and to spend. Ole paketi de la anga ine ye pasi. Ma ole whainga malo e tau nuu mai ina ua mai, ole whainga palota ma le whiliwhilinga, ole lua whelua sifuru ma lima. Ole whainga malo laki. Ole whainga malo e manuia. Ole amatua i lava lana whasoa. Ma whaalu tupe. Ona o lo o lava le tāpenanga o tupe. Tupe maua. Tupe fou. O mea alofa. Ma tupe lava na Samoa i le fast bantua voi e mo ia o vai lua ina
ia le whātutu e le atua Samoa o tasi. Ai, e whalinga mai e tasi lava le lato manu lau ti e lea mawhai o na tāwa vai aba o ese mai ai. So everything was still in place in terms of their mandate and manifesto. Ia lea la, ai lea. Mai leo se mea fo ina pongi sa ai le wa ai ala auli. Ma le si vai ngā o le whātuatua i le atua Samoa e tasi e luas furu. Ioi. O le so, lea na avea ai le fionga ia angawhili, Shem leo, o ia fo i leo le pulasidi o le ofisa o le palemia, le fionga, e le palemia, ia honorable la uli le mali ato le uatea pelota i vau Fosi Schmidt, masui o le malo, e tau au inatu, ia tustusinga, ia whaamurianga, ma whaamaisenga, ma whaamawhanawhananga le malo. E whai ai masui o le au le malo, le palemia, le kapeneta, le whongoftalai, le sui whongoftalai, le sui o whono o le sui tofia, e a whapea fōi Samoa poto poto, i ona tūlanga mau poe ai maise, o le ainga sa le vi, ma le ainga kerisiano, I Samoa atoa, maisi atunu o le lalurangi, o lo o alala mapapa au ai Samoa. Wha maisenga ia, I tai o le kalesia Yesu Keriso lau pa i o asunga tai. Ona o le tu ua ai o le malo. E lana fionga le li perfetta le Palestine. President Russell M. Nelson. Lea ua whamawai atu iai I le wala au pa ia le tua. Ina iaso ua tuna. Ea te au. A vea le dei awa noa e momoli atu oile nganga whaatai. Lau fionga I le au malu le malo. Mali masiofo whapena fo I le fono sui tofia. Ai mai se lau fionga I le panemia. Ma lau tō whapoto. Ma le whautautanga ho'o. O le te tai o Samoa. Ua e whaatinuina ai ma whaatinuina. Lea whaaloalo māwalunga. E whaia. E le ali pulasiri o lou ofisa. Ma lau matanga ruenga le pandemia. O lau pule. Ma lau whaaloalo lea. Ia, ona o le tātou teimi ua toe sfulma le wha minute o na tāle o le itu la e fitu. O le atua ile nganga whaafitai. Le tai lava uma tātou. Ma tā upu e te tau o na o iai, peitai. Ona o le teimi whaatulanga ina. Lea na maua mai ai ma le awhionga I a tangaloa. Tau tai o tua CV Eddie Wilson. Ia le nāna. Tau sisi. Ele I whaalawi loa ina o loa nei a le pulasili o le Wilex, Coco Samoa, le kokoloa ma le kofeloa ma le sukalaki o te kaukai. Ele I alu I whaleoloa, a le oi e tea, o tausi sila mai e. Le na, le kokoloa sukalaki le ngali. Ia, ma le macadamia nuts. Thank you, sir. Te tele lau fionga mo le me alofa. Ai ngā osi mai Samoa. Alofa mai le tua. Te iatu le soifua. I maonta malawa ma ia taunu ma le saunga le mu. Ia maluia foi le poa na nei I tani ngā sua. Pea foi osi ngā taulanga. Ia mawhai ngā malolonga. Whamangalo se leo leo auna, o le sunga ia sau, siu siu whanua, o le ave pasi le nā, o le pasi moe lea, o le awha talitali e tuai. Ia le tātou wa moe, I la fia na nei. I mangalo se leo leo auna nei, tātou whiloa I le asoatai au le au whaingaluenga tutofi, tina muta mā tutua o le atunu, tupu mai, whale tua matausi, mai se fo I le au whaingaluenga tutofi, ia ai te dane le whaafonga mai.
a le tātou li I te tai o le tabao le atunuu. Lau a fionga le li pāremia ma le whaletua ma le nofualo ma le ngā li ma utou uma. O li po iai le saolotonga. Ai mai se o le saunga le mu o le tātou li I te tai. Le atou sa vea le nei, muri atu ai le nei e fiafi, ia, whapena fōi o na tātou tau mawai ai, le pese masani le atou sa vea. Le usoe sa wia, ia abe i o kokoi, ia le nā, lo tau au, e te wha lango mai I ai. E ale nā o tala nai winga I o tātou tangata malatou wāmionga malatou mea na whai le nei aso. Those are the stories about our people today. So I fua mai a manuia. Wawa o le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai maloi mata. Fitilo fai solo, wa le tau ai lona loto. Le uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le wha amalu lea ua e la ina. Ia wha amali